USilamba kumumuntu oqakathekileko emlandweni wamaNdebele, khulukazi phakathi kwesigaba sakaManala amaNdebele weSewula Afrika. USilamba bekayikosi yaManala ngekhulu le-19. Uyaziwa njengomdosi phambili oqakathekileko owasiza ukuqakathekisa ubunjalo besiko labantu bakhe ngesikhathi sobunzima obukhulu. Wabusa kusukela ngomnyaka ka-1830 kwaze kwaba sekukhothameni kwakhe ngomnyaka ka-1892. Wabusa iminyaka eminingi kwamambala ngesikhathi lapho isifunda seSewula Afrika satjhuguluka kakhulu. Njengoba abafikako base-Europe kanye nemibuso yekoloni bebandisa umbuso wabo. Ngaphambi kokuqalana negandelelo elivela kubalimi bamaBhunu kanye nombuso weTransvaal, ngemva kokurhitjhana ngezomhlaba nomholi wamaBhunu uJ.G. Bronkhorst, uSilamba ekuthomeni wayehlala eendaweni ezifana neKwanduna, eduze kweendawo ezaziwa namhlanje njenge-Bronkhorstspruit, Babsfontein kanye ne-Pretoria. Ngomnyaka ka-1850 kusiya eminyakeni ka-1860, yena nabalandeli bakhe bathuthela endaweni etja ebizwa ngokuthi KwaMjekejeke, indawo eyaziwa namhlanje njenge-Walmansdal enyakatho-mpumalanga yePretoria. KwaMjekejeke elibizo elivela egameni lesiNdebele elitjho ukuphila ngokunethezeka kanye nenala, laba sihlalo sobukhosi bakhe kanye nesikhungo sombuso wamaNdebele. USilamba wajamela igandelelo elivela emandleni wekoloni kanye nabafundisi bebandla lase-Berlin ebabefuna ukutjhugulula ipilo yekolo kanye namasiko wabantu bakhe. Uyakhunjulwa ngokuvikela indlela yokuphila yesintu kanye nokusingatha amasiko wamaNdebele ngesikhathi setjhuguluko elikhulu. Ikosi uSilamba wakhothama ngomnyaka ka-1892 wabulungela KwaMjekejeke, okuyindawo eyaba sikhungo sokukhunjulwa kwakhe nokuhlonitjhwa kwesiko. Walandelwa yindodana yakhe uMbedlengani. Umbuso kaMbedlengani waba mfitjhani, wakhothama ngomnyaka ka-1896. Indawo yakwaMjekejeke yabizwa njengendawo yelifa yelizwe ngomnyaka ka-1998. Yaze yabekwa ngehlonipho yekosi uSilamba kanye nezinye inkosi ezikhothamele khona. Unyaka nonyaka, khulukazi ngoMgqibelo wokuthoma enyangeni kaNtaka, amaNdebele avela eendaweni ezahlukahlukeneko eSewula Afrika ahlangana KwaMjekejeke ukuzokukhumbula nofana ukugubha ipilo kanye nefa lekosi uSilamba. Umkhosi lo wanda ngomvumo, ukugida, izambatho zesintu kanye neminye imisebenzi yesiko. Umnyanya lo uphinde ube yindlela yokufundisa abatjha ngemvelaphi yabo kanye nokubaluleka kokugcina amasiko wesintu. Ukubungaza kwathoma ngomnyaka ka-1984 lapho iinzukulwane zekosi uSilamba, khulukazi ikosi uMakhosonke II, zathoma ukuhlela imibuthano yonyaka yokuvuselela ukubaluleka kwesiko lendawo le. Ikosi uSilamba ayikhunjulwa nje kwaphela ngombuso womlando, kodwana njengephawu lobunye, ukujamelana nobunzima kanye nokonga amasiko wamaNdebele ngesikhathi sobukoloni. Imibungazo yakhe yonyaka iyaqhubeka ngokuba mnyanya omkhulu wesiko odosa iinhlonitjhwa, iinthekeli kanye nabadosi phambili bomphakathi, boke babungaza ukuqina kanye nobunjalo besintu.